Abajulizi ba Uganda 85 abaferera idini hagati y'umwaka 1895 kw'isi umwaka 1897 obwe bakwitirwa ahabiragiro bya Kabaka Mwanga owa kabiri owa Buganda. Aba bakitwa bwanyuma yo kuremera hakwikiriza mu dini kandi no kwanga kugendera amateeka go bwa Kabaka. Ikigambo ngo muri aba 22 bakaba bari abanyakaturiki kandi 23 bakaba bari abakristayo. Omukwitwa bakaterwa babonabonesebwa mpaka bayisirwe omyanya itari munimwe kandi okwitwa kwa muheru kugakorwa habiro bishatu kwezi kwa mukaga 1897 hari na Mugongo muri Kampala. Abwahati hari ibijuko ahibabo kize ahakigwa cyana Mugongo cy'abakristayo hamwe n'abanyagaturiki kandi ahandi ahibabitire n'Munyonyo Mityana hamwe na Old Kampala. Umbajuri z'abanyagaturiki ababandize kwikiriza mu dini bakitwa harimo St Charles Ranga bakamosya, St Kizito wabire nasinga yuto ubwo nabo bakamosya, St Joseph bari kudembe bakamutemaho umutwe bamosya, St Andrew Kagwa bakamutemaho ingaro n'umutwe kandi n'abandi. Bamumbajurizi bamani omudini y'obukristayo abayisirwe hakaba harimo Nowa Muwangari ubwo bakamukoma muti bamurisembwa na wanyuma bamunaga rubajuru inguto Moko Kakumba bakamutematema bamosya, Yusufu bakamutematema bamosya, Rugarama Nowa Warukaga bakamosya na Nowa Seranga nabo bakamosya kandi Wembwa area bakamunaha. Ikigo cy'abajulizi ba Uganda kikombekwa hari na Mugongo 1908 kandi ku ruga 1908 ikigo iki kikaba umwanya ahabaramaji babirimbija kandi entekateka zo kuhangusya ikigo iki zikija zarangirwa 2014. Ku rwobo buri mwaka ibiro bishatu kwa mukaga Uganda nejaguze kiro cy'abajulizi ihenku yanja y'abantu mu Uganda nibatambura habigere kwikana Mugongo kwijukizoberi. Ekireki kikiri kuzaguzibwa abanya-Uganda bonka bita abantu abandi nibaruga mahanga getorire Uganda kujaguze kiro cy'abajulizi. Okujaguze kireki nikikorwa miringo etari yemwe nemwe kandi aho ubureberezi nebuhebwe mugisha gwo kwebembere mu college. Bihito mwaka gw'2020 obu COVID-19 eterensi imikoreji terabireho abo kugira ngo bakaba batakwikiriza abantu binji kwerundana kandi mu 2021 nabwo abantu tubarayitabira mu college bitu umwaka gw'2022 mu college kagaruka mu kabutosha abantu bari kweshuka hari na Mugongo. Bito mwaka ogu nabwe okutambura no kweshukana Mugongo tubibireho bwanyuma y'uburwire bw'indwara ya Ebola kubarukaho mu ihanga ya Kongo kikaretera President Museveni kushoboze cyandiko ikiri kwemereza abantu kuzana Mugongo. President w'ihanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni akemereza kujaguriza kireki icy'abajulizi na Mugongo ahabwo bwinji bw'abantu abakurwa myanya minji. Umwanya gwa na Mugongo nagubaguruho abantu bari kuringo miliyoni 3 bari kwerundanira habigwa by'abajulizi ahari na Mugongo. Okujahuze cyo cy'abajulizi n'ugwijisho mugasho gwo kuremeraho na no kwemerera mu kwikiriza.